je bio glas najznačajnijeg poslije Filipa Višnjića srpskog guslara. A mi se nalazimo u mjestu Tunjevu, pored spomenika Petru Perunoviću, koji je svojevremeno podigla njegova porodica, a bistu je uradio Mirko Mrkšić Ostrovski. Ovdje je i park koji nosi ime Petra Perunovića. I mi danas koristimo priliku da se podsjetimo na ovog značajnog i zaslužnog čovjeka koji je glas i slavu srpskih gusala poslije Vuka Karadžića pronio najdalje u svijetu. Nažalost, mi smo narod koji lako zaboravlja svoje zaslužne ljude i obično ih se sjeti ili kad želi da se pohvali njihovim imenom, a mnogo radije i češće kada treba da ih za nešto optuži ili da im nađe nekakvu manu i tako umanji njihovu veličinu. O Petru Perunoviću razgovarat ćemo sa magistrom Miloradom Durutovićem, koji već godinama priprema građu i materijal i spremio je knjigu za objavljivanje o ovom znamenitom srpskom guslaru, a ne samo guslaru, nego čovjeku koji je poznat i zbog mnogih drugih velikih zasluga za svoj narod. Milorade, netko bješe Perunović Petar. Netko bješe, dakle, aluzija divna na Banović Strahinju, na slavnu pjesmu, koja je jedna od rijetkih, počinje na stereotipan način, ali sasvim opravdava veličinu toga, takve identifikacije da netko bješe, dakle ne bilo ko, nego da kažemo biće višeg reda i zaista to može da važi i za Petra Perunovića. Ja zahvaljujem na pozivu, čast mi je i radujem se veoma što sam u prilici da nešto kažem o slavnom guslaru, iako što ste djelimično sami nagovijestili u vašoj najavi, govorimo o čovjeku visoke, rijetke slave, rijetko impresivnog viteškog kodeksa koji danas, nažalost, klizi ni samu oštricu nacionalnog zaborava. Od toga ga čuvaju još jedino rijetki posvećenici. Ja bih odmah bio u obavezi da spomenem neka zaslužna imena. Najprije Mirka Dobričanina, koji je napisao knjigu Guslar Perun, to je valjda nekakva romansirana biografija, ali koja sadrži i mnogo važnih arhivskih podataka. Taj čovjek vjerovatno ima i najveće zasluge što je Guslar Perun opet vraćen u naš savremeni život i promišljanje. Kada je s druge strane riječ o nastavku prekinutog kontinuiteta koji se odnosi na striktno naučno bavljenje dijelom Petra Perunovića, posebne zasluge treba ukazati Smiljani Đorđević-Belić, koja u svom doktorskom radu posvećuje čitavo jedno poglavlje Guslaru Perunu. To poglavlje nosi naziv Petar Perunović Novi Višnjić, što je višestruko uspjelo poređenje, mogli bismo kasnije to i obrazlagati. Želio bih da spomenem da od ranijih autora uvijek je aktuelno i važno čitati dva izuzetna eseja Stanislava Vinavera posvećena Guslaru Perunu. Vinaver je bio njegov školski drug, a da spomenem i to da je pjesnikova majka Ruža Vinaver, istaknuti pijanista, veliki doprinos imala u razvoju muzičkog obrazovanja Guslara Peruna, što će on kasnije usavršavati i u Mokranjčevoj muzičkoj školi pod mentorstvom Josifa Marinkovića. Dakle, Perun se može i po tome istaći što je on vjerovatno prvi srpski guslar koji je imao izuzetno dobro muzičko obrazovanje. Osim toga, on je svršio u Negotinu i učiteljsku školu, pa je bez dileme bio i jedan od najobrazovanijih ljudi koji su potekli iz ovog kraja.
Petar Perunović je rođen 1880. godine u selu Drenovštica ili Drenovštica. Postoji priča da je naučio da pjeva uz gusle prije nego je krenuo u osnovnu školu, ali otkud se i kako on našao u Šapcu u porodici vinavera? Pa ako želimo da napravimo makar nekakvu skicu za portret guslara Peruna, ja ne bih odmah hitao put Šapca, zato što je porijeklo njegove stvaralačke invencije i njegovog viteškog duha upravo treba tražiti u njegovoj rodnoj kući. Prije svega tu je važna uloga njegove majke Savice, koja je u njemu razvila ljubav prema epskoj tradiciji. Na neki način po raznim svjedočenjima i porodičnom predanju ona je i sama imala nekakve insignije epske, budući da i sama vješto baratala oružjem, pa se pamti da je pucala i na dan Perunovog rođenja. Ona je svom sinu govorila pjesme o hajducima i uskocima, posebno o Baju Pivljaninu. Od nje je čuo i naučio pjesmu Bog nikom ne ostaje dužan, što će njemu biti najdraža pjesma tokom čitavog života. I ima nekakve neobične simbolike da je baš u pitanju ta pjesma. Također u tom predškolskom uzrastu on će imati dobrog učitelja guslara, tada znamenitog Kontića. Također je i njegov stric Petar, poznatiji pod nadimkom Migud, zaslužan za njegovu ljubav prema guslama. Već u tom ranom uzrastu on je pokazao izuzetan talenat. Prva knjiga koju je on poznao bila je Njegoševo Gledalo srpsko i on je tu knjigu, sam je svjedočio, znao napamet. Posvjedočili su i drugi da je on napamet znao i psalme Davidove. Dakle, već u tom periodu ranog djetinjstva on se mogao razviti u nekog budućeg čovjeka od izuzetnog značaja. On je osnovnu školu učio u blizini ovdje u Bogetiću, boravio je u Kotoru i Kumboru, da bi 1900. godine najprije došao u Beograd, a potom prelazi u Šabac gdje živi u kući slavnog pjesnika i potonjeg srpskog kaplara Stanislava Vinavera. 3 godine kasnije on će preći u Beograd gdje će da pohađa muzičku školu u Mokranjčevu i to bi u najkraćem bio nekakav njegov razvojni, školski i obrazovni put do nekih narednih godina koje će zapravo pokazati da je on bio mnogo više od guslara. I moj susret s Perunom koji je došao na jedan posredan način kroz moje bavljenje, prvenstveno kroz ispitivanje dijela slavnih naučnika Nikole Tesle i Mihajla Pupina, mene je dovodio do Peruna, za kojeg ja priznajem nikad prije toga nisam ni sreo, a i jedan i drugi naučnik su bili njegovi veoma bliski prijatelji. To je, upravo sam htio da ti postavim to pitanje, znajući da se ti baviš savremenom poezijom, da radiš disertaciju o Miodragu Pavloviću i sad je zanimljivo to interesovanje za Petra Perunovića, za gusle, za narodnu poeziju. Pa na neki način i Perun pripada otprilike epohi i vremenu autora koji su pjesnički bili u centru mog nekakvog naučnog interesovanja, ispitujući dijela i ranije, naravno, Vaska Pope, to je nekakva moja, diplomski rad sam napisao Vasku Popi. Ja sam posebno interesovanje razvio za kulturu sjećanja, a upravo je guslar Perun jedan vrlo zanimljiv stvaralac i ličnost koja meni liči na nekakav metafizički upad u našu istoriju za ispitivanje iz takve dimenzije. Osim toga, kako bismo mi rekli, on je naše gore list, a po mom uvjerenju jedan je od najslavnijih ljudi koje je crnogorsko pleme Pješivci dalo, ali se o tome danas pa veoma malo ili jedva išta zna. To je nešto što bi trebalo promijeniti, jer sve što je Perun učinio nas valjda treba da obavezuje. Osim to da je postajao neki Perun, odnosno Petar Perunović guslar, da je bio čuven, skoro
dalje se u javnosti o njemu i ne zna. On je prije svega bio učitelj, je li tako? Završio učiteljsku školu. Tako je, pa da, i uz njegovo ime obično se ističe da je on bio narodni učitelj, dakle to bi bio i neki viši status od jednog, da kažem, prosvetnog zanimanja, ali kad se o njemu govori i kada kažem da je bio mnogo više od guslara, treba znati da je on bio epski pjesnik. Ja sam uspio da pronađem jednu gotovo izgubljenu i zaboravljenu zbirku njegove epske poezije. Ona nosi naziv Pokliči za kralja i otadžbinu, objavljena je u Sarajevu 1937. godine i sada koristim i priliku da se zahvalim i Narodnoj biblioteci Srbije. To je ne jedna od rijetkih, nego jedna jedina institucija koja mi je do sada ukazala neku vrstu podrške za moju neku ambiciju da napravim knjigu o guslaru Perunu. Dakle, osim toga, mi govorimo o čovjeku koji je bio oficir srpske vojske, i to istaknuti. Govorimo o ratniku koji je 4 puta ranjen. Govorimo o ratniku koji je nosilac 8 najviših odlikovanja. Govorimo o čovjeku koji je bio u Americi novinar. Govorimo o čovjeku koji je poslat kao član ratne misije u Ameriku. Govorimo o čovjeku koji je prvi snimio gramofonsku ploču sa ovih prostora, dakle, zahvaljujući upravo njemu. Prvi put u istoriji se gusle čule na američkim radio stanicama, tamo je snimio 2 guslarske ploče, prvu je posvetio svom prijatelju Nikoli Tesli, šta više, napisao je jednu pjesmu koja nosi naziv Oda Nikoli Tesli, i o tome ima čitavo jedno poglavlje u knjizi koju sam nedavno sa mojom dragom prijateljicom Aleksandrom Ninković-Tašić objavio u Beogradu kod uglednog izdavačke kuće Agape. Kome je ta priča zanimljiva može tamo i da pročita, i to poglavlje nosi naziv Epske suze Nikole Tesle. Dakle, govorimo o čovjeku koji u svojoj biografiji ima poznanstva i prijateljstva sa 2 genijalna naučnika, Teslom i Pupinom. On je, zahvaljujući prije svega Mihajlu Pupinu, bio u prilici da govori i da gusla na Kolumbija univerzitetu, potom i na Sorboni. Zahvaljujući Pupinu imao je priliku da gusla i da oduševi pred američkim predsjednikom Wilsonom. Po svemu tome, to je jedna apsolutno nesvakidašnja ličnost, jedinstvene harizme, koja je, dakle, imala snage da natjera na suze, da dovede u stanje egzaltacije genijalne naučnike, predsjednika jedne takve sile kakva je Amerika. Pred njim su plakali oba kralja, i crnogorski i srbijanski, odnosno srpski kralj. Njemu se poklonio i jedan doktor kakav je bio Archibald Rice. Takav jedan čovjek bio je zaboravljen i u poznim godinama svoga života na način koji bi možda mogao da ima izvjesna opravdanja kada se njegova životna, ta gotovo mitska sudbina ispita. Dakle, on je umro i u svom zavičaju u 72. godini, kako je bilježi njegov školski drug i pjesnik Stanislav Vinaver, oronuo, sasvim gluv, gotovo lišen veze i svijesti o životu, suncu, vjetru i nebesima. Se malo vratimo. Prvi njegov veliki javni nastup kao guslara bio je 1908. godine na protestu, na mitingu u Beogradu povodom aneksije
Bosne i Hercegovine. Tada je bio mlad još student, zapravo đak učiteljske škole i izazvao je ogromne senzacije kod okupljenog naroda. Kako je proteklo, o tome piše i Stanislav Vinaver. Pa tako je, to je istina i to je vjerovatno godina i trenutak koji je preloman za njegov čitav dalji život. Istina je da je on izazvao brojne i dobre ovacije, ali zbog toga nastupa on biva uhapšen od strane Habsburške monarhije, progonjen, ali on taj progon koristi da osmisli jednu pravu guslarsku turneju, kreće se od grada do grada, od mjesta do mjesta, nastupa i time podstiče duh borbe za oslobođenjem. Koliko je on u tome bio uspješan svjedoči i više primjera da je njega vojska u kraljevski dvor na rukama unosila. Uostalom, on je i sa vojskom kralja Petra prešao Albaniju, pa i na samom Krfu, na slavi Gvozdenog puka. On toliko oduševljava vojnike da na samoj bini regent njemu dodjeljuje orden Svetoga Save. Ali prije toga on učestvuje u četama Vojvode Vuka i Tankosića u južnoj Srbiji prije oslobođenja, prije 1912. godine i postiče taj borbeni i oslobodilački duh među njihovim vojnicima. Tako je, guslar Perun apsolutno ima mnoga obilježja naših epskih junaka i bio bih gotovo spreman da tvrdim da je on prije dospio u ovu stvarnost iz epske pjesme, da oposli jednu važnu misiju, nego li što bi to bio nekakav čovjek od ovoga svijeta. Njegova uloga tokom balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata je od ogromnog značaja i tu bih bio spreman da tvrdim da je on uz Mihajla Pupina direktno uticao na ishod rata. Dakle, govorimo o dva čovjeka koji su snagom svog ugleda, svoje harizme to uspjeli. To je bila ta njegova velika životna misija, odlazak u Ameriku i okupljanje srpskih dobrovoljaca za dolazak na Solunski front. Tako je, dakle, taj posao mnogi su već tamo poduzimali, radili, Pupina sam spomenuo, ali tu je bio i Čedomir Pavić, dakle još jedan od ljudi sa ovih prostora. Pupin je imao ogroman uticaj, ali ni on nije uspijevao da dopre do svakog čovjeka. Zato tamo stiže Perun. On je to mogao i hiljade vojnika, on uspijeva da animira današnjim rečnikom. Smatra se oko 10.000 dobrovoljaca. Tako je, dakle, to zato i kažem da je direktno uticao na ishod rata. Dakle, kao i Pupin, vjerovali ili ne, mnogi austrijski listovi toga vremena pisali su da je Mihajlo Pupin, dakle, jedan čovjek, ne neka vojska, ne neka sila, njihov najopasniji neprijatelj. I tome treba pridružiti Peruna. Ne samo to da je Perun tamo okupljao naše iseljenike, on se s njima vraćao i direktno učestvovao u ratnim okršajima. I bio 4 puta, već je rečeno, ranjen. Tako je, a nije bio samo on ranjen. Svaki put su bile ranjene i njegove gusle i to je još jedna od tih epizoda zbog kojih bih tvrdio da on predstavlja nekakav gotovo metafizički upad u našu stvarnost. Po jednoj od tih svjedočenja, dok je sjedio sa svojim ratnim drugovima i guslao, u blizini njih je pala granata i jedan geler je otkinuo glavu od gusala na kojima je on guslao. Jeste da je to spasilo njegovu glavu istovremeno i to me podsjeća na neke scene iz naše epske poezije kada su, na primjer, konji svojim uzdisanjem i svojim glavama štitili jahače i junake. Samo što je to tamo bila stvar, da kažem, nekakve epske fikcije, ovdje je to bila stvar stvarnosti, ali to se moglo u tom momentu shvatiti kao nekakvo predskazanje, jer 2 dana kasnije Perun zaista biva ranjen i on ne da biva ranjen samo, nego se proširila vijest da je on poginuo i ta glasina nekako dolazi do njega i on u tom momentu i piše jedno pismo koje sam ja uspio da pronađem, izuzetno lijepo i upućuje za tadašnji časopis Piemont i ako je i to dopušteno, ja bih to pismo kratko je vrlo rado i pročitao. Bilo bi lijepo. Hvala.
Mladalački ideali srpski unekoliko su ostvareni. Još nas malo vremena rastavlja od srećnoga dana kada ćemo svi u horu veličanstveno zapjevati himnu srpskog ujedinjenja i oslobođenja. I podlim lacmanima, kao i Turcima i Bugarima, zadado smo nekoliko smrtonosnih udaraca. Drina još teče mutna i krvava i pronosi mrtve Švabe i Mađare. Ladno Gučevo svakog dana u svojim tamnim pešterama skriva po stotine i hiljade naših dušmana. Naši sokolovi, iako su izmučeni i umorni, koljući se 3 godine dana, nepomično se drže s verom u Boga i srpsku pobedu. Kao najplemenitiji vitez i borac za slobodu čovječanstva ostaće u istoriji sveta Srbin. Njega pratim kroz 3 rata, evo me i u 4. najsvetijem. Njemu pjevam i njemu se divim. Od prvog dana, kad planu puška na Drini, nalazim se u bojnom lancu. Nisam prestao pevati i pucati, mada sam bio 2 puta kontuzovan i jednom lako ranjen, ali mi sada dohakaše. Lacmansko đule zadade mi 3 rane u desno rame i rastrese mi grudi. Pored toga i gusle mi upola prebiji. Sad ne mogu tući oštrom palom, niti vući tananim gudavom. Ali se nadam u Boga i lekara moga da ću opet preko Drine i pucati i pevati. Ranjen sam na Eminovim vodama. Pošto se pronio glas da sam poginuo, to vas kao svoga starog prijatelja i u mnogim korisnim stvarima učitelja molim da objavite da sam živ, ali da sam ljutih rana dopanuo. Srdačno vas pozdravlja i poštuje vaš Perun Perunović. Lijepo si napravio to poređenje sa tim motivom iz epske poezije o junaku i njegovom konju. Stanislav Vinaver, pišući onaj divni tekst moj drug Petar Perunović, navodi jedan zanimljiv detalj. Kaže da je Petar, kakav je on imao odnos prema guslama, dakle ne samo kao nekakvom instrumentu, nego nekakav mnogo dublji, pa moglo bi se reći pomalo mistični odnos. On ga je zaticao, kaže kako on naprosto razgovara sa guslama na jedan čudan način. Pa dakle, djelimično sam već ukazao na to da on gotovo ima i nešto orfejsko u sebi, nešto antičko, i ta veza sa instrumentom, veza je sa nekakvim medijumom, sa nekakvim sakramentom preko kojeg on zapravo vodi dijalog sa Bogom, sa nekakvim transcendentnim svijetom. Dakle, on to mnogo često u svojim epskim pjesmama i potencira, pa kaže u jednoj: zagudite kao sa Kosova, Bregalnice, Cera i Gučeva, kad ste i vi dopanule rana od naših ljutih dušmana. Dakle, to je potpuna identifikacija subjekta i medijuma, njega i guslara i njegovog instrumenta. Bez gusala Perun gotovo nije moguć. Zato sam rekao da taj zaborav na Peruna tokom poznih njegovih godina djelimično može da se opravda nečim. Dakle, on kao jedna gotovo mitska figura moguć je samo u uslovima rata, kada treba da se sačuva bratstvo, zajednica, kada treba da se pomoću kreacije, pomoću umjetnosti odredi i uspostavi i neki dublji smisao, neko opravdanje za stradanje, pogotovo u velikom ratu koji nas je u cijelosti satro. Zato i ta paralela sa Višnjićem, jer on pjeva o oslobođenju, ne samo teritorijalnom smislu porobljenog naroda, on pjeva o oslobođenju duha. U tom smislu on je imao jedan širok raspon povjerenja u jugoslovenstvo, u sve slovenstvo, dakle u zajednicu najšireg reda, kao jedan san, kao jednu mogućnost. On je docnije vrlo brzo i sam uvidio da stvari ne teku baš u tom smjeru u kom ih je rat vodio, jer znamo, nakon svakog rata dođe samo jedan novi rat. Vinaver, evo, stalno se pozivamo na njega, zapravo ja se pozivam, analizirao je način njegovog pjevanja, zaista to suptilno je to radio kao znalac muzike i uopšte, ali i narodne poezije i njenog duha, pa je istakao kod narodne pjesme i kod gusala nešto suštinsko, a to je u skladu upravo sa ovim što si ti sada rekao, da ta poezija i taj instrument koji je jedno od drugog nerazdvojivo,
zato tu našu epsku, junačku poeziju često možemo i s pravom zvati guslarskom poezijom. Dakle, on vidi, kaže, gusle su začikavanje, gusle su inat, čak on kaže vasijonski inat, javorove gusle protiv moćnog štambola i tako dalje. Dakle, moguće ta epska poezija i gusle su ostajale samo u takvim uslovima otpora i prkosa velikoj i moćnoj sili. Šta još može da se kaže o načinu pjevanja Petra Perunovića i čime je on to uspijevao toliko da plijeni svoje slušalce? Naša je srećna okolnost što postoje tonski zapisi tih njegovih gramofonskih ploča koji su relativno dobro sačuvani, pa to mi možemo i da osjetimo. To je potpuna autentičnost, dakle originalnost, to se umjetnosti inače najviše cijeni. Ali stvari su zapravo daleko složenije. Njegovo pomjeranje granica u guslanju moglo je da dođe iz više smjerova. Jedan smjer je njegova majka, koja je, koliko znam, bila poznata i tužilica, a tužbalica kao forma ima jednu neobičnu intonaciju i melodičnost koju je on iskoristio u načinu svog guslanja. S druge strane, rekao sam, imao je izuzetno muzičko obrazovanje koje mu je dalo mogućnost da vrši jednu vrstu eksperimentisanja. Da se razumijemo, ne smatraju baš svi da je on imao izuzetnog uspjeha u tome. Na neki način to osporava i sam Vinaver. Mada je neobično što taj esej dolazi upravo od Vinavera, koji je inače taj naš epski deseterac vidio kao nesrećni kalup našeg jezika i moguće da je njega upravo privukla ta Perunova ambicija da on pomjeri melodijske granice. Vjerovatno bi guslari, dakle ljudi koji su školovani, mogli, etnolozi, muzikolozi, mogli u tom smislu da daju veća pojašnjenja, stoga je korisno onom koga to zanima da čita spomenutu ranije doktorsku disertaciju. Ali je Vinaver sasvim dobro pogodio još jednu stvar. Dakle, gusle kao instrument su moguće jedino u uslovima izvjesne tragike, tragizma. Pri čemu tu treba naglasiti da tragičko tumačimo u antičkom smislu riječi, kada je tragičko prije svega ono što je uzvišeno. Dakle, gusle ne trpe prosječnost. Prosječan podvig se ne može uz gusle pjevati, a da to ne izazove izvjesnu komiku, pa čak i farsu. Ako bismo sada, mada je to vjerovatno za nekakav širi auditorijum dosta dosadna priča, se vraćali na Aristotela, pa na njegovo objašnjenje šta je to tragedija. On kaže, to je podražavanje ljudi koji su bolji od nas. Takvu suštinu imaju i gusle. Otuda su one važne. Pa i ovaj dijalog koji Perun vodi sa guslama, dakle mi u književnom snafu vidjeli bismo kao jednu invokaciju, zazivanje, odnosno dozivanje u pomoć više sile, kao što kod Homera imaju muze, imaju bogovi, kod nas vile, on se ovdje direktno obraća guslama. One su taj kanal, ali one to zaista jesu. One su protok kroz vrijeme, protok kroz vječnost, one su, kako to i on i doživljavao, taj sakrament koji emanira ukupnost našeg iskustva u istoriji. Andrić, čini mi se, za gusle kaže i za deseterac da je to kalup za našu osjećajnost. Ali
Interesantno je da danas su gusle kod nas, posebno ovdje u Crnoj Gori, od jednog dijela izvedene nekako na optuženičku klupu. Zašto je to tako? Pa valjda su to nekakvi savremeni trendovi koje u ovom momentu ja ne bih razvijao, a mogao bih do kraja i razgrađivao o čemu se zapravo radi. Vi vjerovatno pamtite da je prije da li godinu dana ili više bila ona polemika u vezi gusala. Ja sam i sam imao jedno gostovanje na javnom servisu gdje sam upravo i pokazao da postoji čitav arsenal negativnih pojmova koji po pravilu govore s nipodaštavanjem gusala, da su one nešto što je, pa ne čak ni anahrono, nešto još gore od toga. Dakle, to nije slučajno, upravo iz razloga koje sam prethodno spomenuo, zato što one imaju taj potencijal da sabiraju i čuvaju naše ukupno iskustvo. Gusle su prije svega etički instrument. Govorilo se, dobro pazi šta će gusle reći. Dakle, nečija slava, nečija čast nije zavisila od ishoda bitke, nego od ishoda gusala. Ono što su gusle upamtile, zapravo je to bilo mjerodavno i relevantno. Već si pomenuo mnoge znamenite ljude, prije svega američkog predsjednika Wilsona, pa američkog predsjednika Roosevelta, pa Pupina, pa Nikolu Teslu, kralja Nikolu, kralja Aleksandra i na kraju Arčibalda Rajsa, koji je također odao jedno visoko priznanje Petru Perunoviću. Koji su to još ljudi znameniti koji su o njemu ostavili svjedočanstva, pošto si ti to istražio i pripremio za knjigu? Pa kažem, evo, samo imena koja pobrojimo, dakle, to nisu najvažnija imena naše prošlosti u tom vremenu. Mi govorimo o najvažnijim vremenima u svjetskim okvirima koji su ostavili neizmjeran, nesaglediv gotovo istorijski trag. Dakle, ono što je dobra okolnost, što su ubrzo nakon Perunovićeve smrti sačinjena jedna spomenica, to je jedna zbirka svjedočanstava o njemu. Druga dobra okolnost je što o Perunu postoji mnoštvo novinskih članaka, kako u Cetinskom vjesniku, Glasu Crnogorca, tako i u beogradskoj štampi, tako i u američkoj štampi. Dakle, sve su to dokazi da je on bio veoma prisutan, veoma je praćen njegov rad, dakle ne samo guslarski, on je autor mnogih tekstova i mnogih epskih pjesama. Ako se vratimo još malo na njegov susret sa Nikolom Teslom, tu je posredovao još jedan velikan, nisam ga spomenuo, njihov zajednički prijatelj, dr. Paja Radosavljević. Zahvaljujući njemu na Teslinu inicijativu, Perun odlazi u njegov kabinet. Nije loše da detaljnije ispričamo taj. U redu, jer je to i slavna epizoda na kraju krajeva, potpuno je impresivan način, a to znamo na osnovu nekih Perunovih pisama, na koji on vidi Nikolu Teslu poput samog Hrista. U jednom momentu Nikola Tesla traži od guslara, od Peruna, da mu gusla pjesmu Stari Vujadin. Čim je Perun počeo, Nikola Tesla je briznuo u plač. To je također i jedan važan signal, jer govorimo o Tesli koji je bio čovjek neke fine profesionalne distance, gotovo hladnokrvnosti, mada naravno on nije bio takav. O Teslinoj privrženosti i ljubavi prema guslama svjedoči, na primjer, i vladika Nikolaj Velimirović. Dakle, još jedan u nizu tih nevjerovatnih ljudi koji su se susretali i koji su bili prijatelji. Već 1916. godine u Teslinoj laboratoriji on tvrdi episkopu Nikolaju kako će za uskoro čuti jeku gusala iz njegove like sjedeći na svom divanu. Nasmijao se tada Nikolaj Velimirović i nije baš izgleda ni povjerovao, jer je imao potrebu da se godinama kasnije stalno prisjeća toga, na neki način u njegovom shvatanju, nevjerovatnog dostignuća i predskazanja Nikole Tesle. I to se i desilo. Pa naravno, zato je i zapisano. Mislim da to je zapisao Radovan Kazimirović. Dakle, evo, i kome je važno da znaju izvore i podatke, uvijek je to i korisno
isticati. Dakle, Perun je imao mnoge, dakle, njegovi nastupci su se kretali od svjetskih univerziteta do najvažnijih kulturnih institucija i radiostanica na našem prostoru. Perun je jedinstveni po tome što je to možda jedini guslar kome je podignut spomenik. Vjerovatno ne samo zato što je bio guslar, ali da kažemo da su ovaj spomenik ovdje, dakle, podigla porodica, a na njemu dolje piše, na tabli piše da podižu guslari Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. Dakle, bista je u pitanju, spomenik je, Perun je sahranjen u blizini ovdje pored crkve Svetoga Nikole, pa i to je jedna potpuno očekivana stvar. I danas zapravo Peruna najviše slave i uzdižu guslari. Dakle, u tom esnafskom smislu on je ostao upamćen i mjerodavna i relevantna figura. Drugi je problem što se to u nekakvom širem javnom životu nedovoljno zna, pogotovo njegov doprinos, dakle, i u ratnim misijama, i u poeziji, i u oficirskom činu. Gotovo da mi ne možemo, teško ćemo se prisjetiti naših velikana naše prošlosti koji su imali takve svjetske počasti, koji su imali toliko ratnih ordena. Pa evo, mislim da su zaista rijetki, pogotovo sa ovog nekog našeg užeg prostora. Dakle, prije nego što završimo ovaj razgovor, da kažemo da se nalazimo na jednom neobičnom mjestu. To je također jedan spomenik, a na njemu piše Tunjevo, Banovina Zetska, sred Nikšićki, opština Pješivačka, u slavu Svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca, na mjesto starog Brijesta, pod kojim se odmarao svetitelj. Zasadi se ovaj brijest za vrijeme banovanja doktora Alekse Stanišića. 1934. godine zasadio Filip Perunović, rođeni brat Petra Perunovića, koji je bio službenik u ovoj Zetskoj banovini.
Razumije se, mi smo se potrudili da obiđemo i rodno mjesto Petra Perunovića, da vidimo, ako nijesmo uspjeli iz blizine, makar iz daleka, i kuću u kojoj se on rodio, da vidimo mjesto gdje on počiva i njegov spomenik, a ovdje u blizini se nalaze i ostaci kuće u kojoj je Petar proveo posljednje životne dane. Dakle, Milorade, evo, zaista jedna lijepa priča o jednom znamenitom čovjeku. Ja ti se zahvaljujem na ovom razgovoru. Petru Perunoviću neka je slava, a vama, poštovani gledaoci, hvala na pažnji i svako vam dobro od Gospoda.